Good morning, brothers and sisters. Please all kneel for the Jubilee prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father in heaven, may the faith you have given us in your Son, Jesus Christ, our brother, and the flame of charity enkindled in our hearts by the Holy Spirit, reawaken in us the blessed hope for the coming of your kingdom. May your grace transform us into tireless cultivators of the seeds of the gospel. May those seeds transform from within both humanity and the whole cosmos in the sure expectation of a new heaven and a new earth, when, with the powers of evil vanquished, your glory will shine eternally. May the grace of the Jubilee reawaken in us, pilgrims of hope, a yearning for the treasures of heaven. May that same grace spread the joy and peace of our Redeemer throughout the earth. To you, our God, eternally blessed, be glory and praise forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tanapuking katlo ng Domingo ng Kwaresma, ang kiyakatamong pong paring magbista, Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez.
Miti punta mo pong ngeni, kilagyo ng igpaong paning anak, ang paning banal Espiritu. Amen. Ingino mantabiya ke kayo. At keka ang timurin. Pasibayo po, ingke katamong Diyos ang malugod at mapamakalulo. Inaus na katamong ngeni at may kibat tamo, batamong makirandam karingkayang amano, at tanggapan taya ingkayang kakamal-kamalan akatawan at taya. At bang kanita lalo tapang maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, pasibayo kinmipnong kapakumbaban. Sisyan tamo po ingkaya katamong agawang kasalanan, manyawat tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, ikay tinubon na ning Diyosig pa, bamo kaming iligtas. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo Jesus, ikay di nalanda kalakasakitan para kaya kamingan. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, ikay mete, tapot sinubling mebie at pepaitas banwa. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. In Diyos amayupaing totoo pakaluluwa na katamo, at king pang patawad na rin kasalanan tamo, idala na katasana king biye alanangga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, ikayng panibataning sablang pakalulu at sibol ning sablang kayapan. Pepakit mo kinging pamag-ayuno, ing panalangin ampong pamaglibos, makaibi kapaldanan karing taong makasalanan. Tingiran mo sanang lipnong pakalulu, ing mapakumbabaming pamangilala king kasalanan mi. Ban kanitang ngening durupo mila keka ring konsyensya mi. Pangayin tuliran mi naman mirinan alang kupas akapaldanan paulining lugod mo. Itiyadwan mi keka, O Diyos, king kapamilatan ng Hesus Kristong anak mo, ang mabibiyang pong mag-ari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibot, king libro ng Exodo. Misa na yaldo, kabang papastola na lang Moises, ding tupo at kambing, ning katuwangan ng Ijetro, apari ning Midian, dela na rin papastolano, lipat nin desyerto, at mirasyo king Horeb, ing bundok ning Diyos. At karin pepaki tsakang Moises, ing anghel ning Ginoo, antimong milalablab ayapi, amani batan, libutad ning metong atanaman amababa. Apansin nga ng Moises, king mitatawyo ing tanaman, dapot eneman masisilab. Makapagmulalay ti, nga naking lubna. O ba't eya masisilab ing tanaman, kabang mitataw neman. Lumapit ko pa mo, at lawan ko. Inyangikit ning Ginoo, ing lalapit siya'y Moises. Inawas ni, iba't king milalablab at tanaman. Nga no? Moises, Moises. Nano po, nga nang may kibat Moises. Kanito nga na ng Diyos, kalalapit, ilukas mo rin sandalyas mo, uling sagrado, ingabon at tutukluan mo. Ako yung Diyos, ding makakatuwa mo. Yung Diyos ng Abraham, Isaac at Jacob. Tikpa ng Moises ing lupa, no? Uling
tatakot na yung lawen ang Diyos. Kanita nga na ning Ginoo, ikit ko nung makananulang may pasakitan, ding memalen kong Israelita, karin Ehipto. Dimdam ko ing saying singda, king gamat daring babye kasakitan karela, at balo ko ing kasakitan, at daralanan do. Inya tinipa ko, ban iligtas ko la king gamat daring tao Ehipto, at idala ko lang luwal. Ehipto, king gabon amalwalas at mataba, nung ka rin, labis-labis ing kabiyayan. Nga ng Moises, pota pong miras na ako karing Israelita, at sabihan ko karelo, ing Diyos ding makatwayo, ya ing mitubod ka na ako. At nung sakaling ikutangda ka na ako, nano ing lagyo na, nano mo po ing ipakibat ko karela. Nga na ni Diyos kang Moises, ako itang ako. At nga na pa ni Diyos, sabihan mo karela ini, ing Ginoo, ing Diyos ding makatwayo, ing Diyos ng Abraham, Isaac at ako, ya, ing mitubod ka na ako kaya kayo. Iti ing lagyo ko, king kapilan man, iti ing yawus dang lagyo ka na ako, ding sablang likas lahi, agyang king pantungol. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Purian me ing Ginoo, o kaladwa ko, mabilog kong pangatawo, purian meng banal ng lagyo. O kaladwa ko, ing Ginoo, kay kayang purian, sablang keyo, kay kanape panabang, emusana kakalingwan. Ing sabla kong kasalanan, kayang patawaran, at pakayapano, sabla kong kapanamdaman. King kamatayan, kakabus na ko, ing lugot na't lunos, babyena kako. Ing Ginoo, darapat siya king dapat amatulin, papaniga na laring malulupi. Pepagilala na kang Moises ing kapag nasano, at king bale ng Israel, ding dapat ng pagmumulalan.
Malulusan niyo at malugod ang Ginoo. Agad mimimwa at mitmo yang pakalulo. No makanano yakatas ing banwa king yato. Makanya niya sikan ing lugod na karetang ating takot king Ginoo. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Kapatag, buriku king eyo kakalingwan ing milyari karing makatwata mo, at inuki kang Moises. At chula king lilong ning biga, at may kadalakit langan libutad ning dagat amaluto. King biga at king dagat langan may binyag, antimong talatuki ng Moises. Mengan langan king pamangan ay espiritual, at minum la king batong espiritual, aminantabe karela. Ating batong ito, ya i Kristo. Dapot eyarin metula in Diyos, karing keraklan karela. Inya mi kalat-kalat la ring bangkera king disyerto. Ngeni reting bagay lisyon la para kaya katamo, ban tamo magnasa karing marawak abage. Antimo ing dapat da, kayo kailangan magreklamo, antimo ing dapat daring mapilan karela, at pete na la king kamatayan. May palyari lareti sa blangbage, ban maging lisyon la, para karing aliwa, at misulat la, bilang babala kaya katamo, uling mabibiyeta mo, king panahon na malapit ng miwakasan. Itang taong mimisip, king matatagya talakad, kailangan niyang mingat, magkang miragsaya. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Painggulot ko karing kong kasalanan nga naning Ginoo, ing pamagari ning Diyos malapit na. Ing Ginoo mantabiya kaya kayo, At kaya kaante mo rin. pamamasaking mayap abalita agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, O Ginoo.
King oras sa ita, dinatang laring mapila na tao, at belitara kang Jesus ing pepapate na lang Pilato, ring mapila na tao Galilea, kabang mamampang lang ayin King Diyos. Nga nakarela, isipan nyo galang king maragula kasalanan deting tao Galilea, kesa karing alawang tao karen, uling makanyan ing miras karela, ali, sasabihan ko kayo, nung kayo sumisi at painggulot karing kayong kasalanan, mga mati kayungan kalupara. Oreta naman 18 kataong may nga mati, inyang mi patanalaking tori na ng Siloe. Isipan nyo galang king mas maragula kasalanan kesa karingalawang taong manuknangan Jerusalem. Alila, dapat sasabihan ko kayo, nung kayo sumisi at painggulot karing kayong kasalanan, mate kayo naman kalupara. Kanita salita ng Jesus iting talimhaga nga na, ating meto nga taong ating tanaman a higera, king ubasana, linawin na nung iti atin niyang bunga, o ning alayang ikit. Inya sinabi na king mamahala, king ubasan, at luna kung banwang pupunta keti, at maninton bunga, king tanaman ay iti, dapat ala ko pang ikit, kuturan mo ni, makaskup niya wala king ubasan, dapat pekibat ning mamahala, taya pa po kukuturan king banwang iti, gambulan ke at dinan pataba, nung mamungaya ken tutuking banwa, lalong masantin, nung aliyaw kanitatane kuturan. Pakamalang kong kapatid, in maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Good morning po kaya kayungan. Good morning po, Amo. At yutana po king katlong Domingo ning Kwaresma. Mag-review tamo itang first Sunday. It is about the temptation of Jesus. Temptation in tukso, kaya betaya po, kabang mabiyeta mo, in tukso mama ko. Pero Jesus, may nagumpeya, king tukso laban, king demonyo, kailangan po managumpeta mo, kalupan ng Jesus. At in kaduang Domingo ng Kwaresma yapin the transfiguration of Jesus, Jesus minaliwaya aske, minaliwaya tsura, minaliwaya anyo. Bakit po minaliwaya anyo? Pepakit na inkayang tagumpe. Pepakit na inkayang kaligayan. Nabayo ing tagumpe kasakitan pamu. Dening alagad na edaburing kasakitan. Tandanan tamo po ing demonyo ene po buring krus, ena buring kasakitan. Pilit ng lalako ing kasakitan. Dapat ing plano na ning Diyos, mikakaligtasan tamo mo king kapamilatanan ning kasakitan, kamatayan, at pangasubling mebye. Ala na pong aliwag paralan para miligtas tamo. Nya pining demonyo pilit neng lilisya. Uling ang demonyo masambut siya po king krus. Masambut siya king kasakitan. Buri na shortcut. The easiest way. Po, makanyanyang ing tukso na ning demonyo. At ne kasanting ing tukso. Pero istong mig-give in ka, papuntaya king kapahamakan, papuntaya king kaseran, papuntaya king kasakitan. Dapat ingapong Ginoo mumunayng kasakitan kaibat tagumpe. Nya istong eta na po bisang magsakripisyo may sambutan.
O yan po, At ngini, ing lawan tamo, kaibat ning temptation, kaibat na ning transfiguration, lawan tayong sarili tamo. Kailangan ating repentance. Pamanisi, pamagbalik loob king Diyos. Pamagbalik loob king Apong Ginoo. Ampo pa pong good works. Bunga. Burina ng Diyos, o itapu repentance and conversion, keng Griego metanoia, keng Kapampangan, metanoia. Amen. Keng Griego po metanoia, conversion, repentance and conversion, change of mind and heart. Keng Kapampangan, metanoia kaya. Ita po amano tayo keng Griego metanoia, keng Kapampangan metanoia. At intamo nga manong metinoka nga na, nga kailangan po ngining atyutan na king Kwaresma, panuning Kwaresma, at malapit na ing maleldo, ing tagumpe ng Jesus, kailangan metinotam at inang pamagbayo. So, nanuya po yung first reading, second reading, ang pong gospel, ngayon katlong Domingo ng Kwaresma. In first reading, in Diyos, inaus na yung Moises, ikit na ng Diyos nung makanalo ng magkasakit ting Israelita king Egypt, karin meging slaves la. In Diyos, ikit na po nung makananulang dara ng kasakitan, at inaus na yung Moises, para puntalan nila at ilako nila king Egypt. Anyang inaus na ng Diyos si Moises, balo tayo po itang the burning bush, masisilabing tanaman, pero iya matatampos. Na nung sinabi na ng Diyos kang Moises, lalapit sa Moises, 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 lakwan mo la rin kaya kang sandalyas, ilako mo la, because this is a holy ground. Pakamalang kong kapatid, oras inaus na kaning Diyos for a particular mission, ating kang ilako king biyemo. Amen? This is a holy ground. Lakwan mo la rin kaya kang sandalyas, magtapak ka. Burinang sabihan, gusto pong in Diyos inaus na kang, ating kang ilako, ating kang lakwan. Naning lakwan mo, ingbiye, palpikasala. Ilako mo yung pride. Po? Ating kang ilako. Kalupay po ngeni kayo. Minta ko keti na din inaus na kataning Diyos nga ko ke kayo. Nanong likwan yo, pibale-baleyo. Uling misanaldo, lakwan tamo nga ninge ganaganya po, tang pupunta taketi, magpraktis ta na po. Lakwan nyo rin kaya kayong pibale-bale, lakwan nyo yung ganagana, at puntalan tayo yung peka importanteng dili kin biyatamo, yapin Jesus. Magpraktis ta na po So istong inaus na kaning Diyos, malyaring alakang lakwan. Kaibat na nita, Moises, leko nala, in short, leko nala rin Israelita, at dala nala king lupang pangako. At in second reading, balikan ng San Pablo, nung nano po itang depatana ng Diyos, karing Israelita, eyo kakalimuan nga na. Kening second reading, po, nung pekapakirandaman niya, kapatad, nga nang makanyan buriko, king eyo sa kakalingwan, ing milyari ka ring makatwata mo at tinuki kang Moises, balikan na pong San Pablo. Itamo po po atang sisimbata mo, etamo kakalingwan ing depatana ng Diyos. Itang last supper, itang kasakitan at delana na ning ginuta mo, pota pong magmisata mo, etamo kakalingwan, ing depatana ng Diyos.
nung makanano yang migkasakit, nung makanano yang mete, at sinubling mebi, tamong mangalingwan, anya pinanggino nga na keng puwatang keng misa, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo. Do this in memory of me. Kareng Hudyo in memorial, it is to bring the past to the present. Milabas na po Kristo inyang mete aking krus more than 2,000 years ago. Pero itong magmisatam, itang milabas, maging present. Makaninya po yung Santa Misa, ban kanita itamo kalingwan. O neng dengalwas itong sisimbala tutundula, balaksain tinjanda, alipalam itutundula. Pagsadyan niyo po yung kaya kayong pamanyimban pagsadyan tam, nung magsadya kayo po atang makipag-birthday kayo, po atang makipangan ating okasyon, makanya naman Santa Misa, makirandam. Po? So, ita po ganakan nyo nga na, eyo kakalingwan, at kaibat na nita, manintunyang bunga in Diyos. Kaibat nung leko king Hipto, delano king lupang pangako, manintunyang bunga in Diyos. Ketang lugod, ape, bakit ko ke kayo, nanuning pamagbayo. Potang gaganakan tamo po ing lugod na ning Diyos, at inang bunga kaya katamo. At inang bunga yung pamanying bata mo, balang Domingo sisimbata mo. Naning bunga na ning pamanying bata mo, manito niyang bunga king Ebanghelyo. Niyang inilawen tayo po, nanunay bunga na ning kakatamong kasalpantayanan, nanunay meging bunga na ning kakatamong pamangadi, ikayo pong makakayabi kareng organizations, nanunay bunga na ning kakayong pamakyabi kareng organizations. At hinang bunga, nanunay bunga, purmero po kareng makakayabi kareng organizations keng parokya, nanunay meging bunga, kay ba't deta pong epa mekyabi. So yung Ebanghelyo, adwang tragedy. Ing mumo ng tragedy, kaba pong Jesus, manaralya, dinatang lareng mapila na katao, belitara kayo. Nung makananunong pepapateng Pilato, deni pong taong mamampang-ayin kin templo. Pepapateng na lang, uling atin diyang gewa, Pilato, era buriring tao. Pepapatay na lang Pilato, anyang sinabi kang Jesus, na ano pong pekiban ng Jesus, oy ni po, nga na, isipan nyo galang king maragula kasalanan, deting tao Galilea, kesa karing aliwang tao karen, uling makanya ng miras karela, isipan nyo, deserve the itang matela, ali nga ng Jesus, sasabihan ko kaya kayo, nung kayo sumisi at painggulot karing kaya kayong kasalanan, mga mate kayong kalupara. That is the first tragedy. Nung kayo sumisi, mga mate kayong kalupara. The second tragedy, keta pong metong atori ning Siloe, mi bagsakya ing tori, labilang 8, ding mi patanan at mete, na nung sinabi ng Jesus, isipan nyo galang king mas maragula kasalanan kesa karing aliwang taong manok na nga Jerusalem, alila, dapat sasabihan ko kaya kayo, nung kayo sumisi at painggulot karing kaya kayong kasalanan, mate kayo naman kalupala. Two tragedies king biera rin king Ebanghelyo. Mga matela, trahedya ya po ito, pero
there was physical death, may ngamatela. At impapong another death. It is a spiritual death. Nung kayo sumisi, mga mate kayo na naman nga ng Jesus. Anyapin ing taong sisisi, pepainggulot ka rin kayang kasalanan, meteya mo na naman. Yes, metela retang mga patanan, physical death. Pero ating kaduwang death, spiritual death. Detang sisisi at detang painggulot karing-karelang kasalanan. That is spiritual death. Bala mo, meteta mo na naman. Po? And the second part of the gospel, lawin niyo po, metong yang parable. Ating metong atang atin yang pitatamnan ubas. Pagmasdan niya po, ubasan, vineyard. Keng ubasan, nano pong tatanam? Ubas. Dinatang niya po yung makibandi. Ikit ni ing metong atanaman a higera, a fig tree. O ba't vineyard niya, ubasan niya, ating aliwang tinubo. Kailangan ingakot mo ka rin, ubas lang. O ba't ating higera, ikit ni po ning makibandi. Linawin ni, pabanwanan ning akakit, o ba't alayang bunga. Manintun niyang bunga, pakamalang kong kapatid, in Diyos, manintun niyang bunga, kaya katam. Nano na po yung bunga. King kaya kayong pamanyimbati ng bunga. Nano pong sinabi na Kenny, aba, nga na po nging katiwala, di na niya pa pong atlong banwa. Oras memunga, kuturan ko ni. Nga nang, dinina ning chance. Our God is a God of chance. Panenakatamong dirinan chance. Nga po, pero datang yung panahon, there is that final chance. King katlong banwa, ustong memunga, kuturan ko ni. Final chance. Nya pa kamalang kong kapatid, nano yung bunga na ning kakatamong kasalpantayanan. Nano yung maging bunga na king betamo ing pamangadi ampo pang pamanyimba. Kayo mo pong makapakibat na maging bunga na lang. Pero kailangan ating bunga nung ali makutod tam. Amen. Nya pa kamala kong kapatid, katlong Domingo ng Kwaresma, it is about repentance, metanoia. Metinoia tamo. Me tinotamo, king biatamo. Kadwa, lawen nyo nung nanong meging bunga na ning kakatamong pie, katolikong Kristiyano. Amen. Ipasiyak tamo po yung kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya po, King Diyos, ipanglubos mayupaya, linalang king banwa ang ponggiato, at kang Jesucristo ng anak ng bugtong aginuta mo, pengagliging upaya ng Banal Espiritu, mibayit king kang nuan na Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya karing mete, king katlungaldo, sinubliyang mebie. Pepaitas siya banwo, makaluklukwanan ng Diyos panglubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum karing mabie ang pong mga mate. Sasalpantaya ko king Banal Espiritu,
King Banal a Kapulungan Katolika, King Pamisamakding Banal, King Pangapatawad daring kasalanan, King Pangasublirang Mieding Mete, at King Bie Alananga. Amen. Pakamalan kong kapatid, dinina nakatamong babala ning Diyos ban sumisi. Manalangin ta kayaban ibayo no ring palpikasala tamong puso at gawa na lang malugod at masuyong puso. Nga tamong manalangin, Ginoo, mikadake kesana king bunga ning pamanisi at pamibayong biye. Ginoo, mikadake kesana, King bunga ning pamanisi at pamibayong biye. Para king Santa Iglesia Katolika, kapilan man sana yatok ng mamaos karing tao, balang sumisi at magbalik alub, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, mikadake kesana, King bunga ning pamanisi at pamibayong biye. Para karing atyu king kayupayan, mumunare sanang ipakit ingdalan papunta king pamagbalik lub, kapamilataning pamagbayo rambie, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, mikadake kesana, King bunga ning pamanisi at pamibayong biye. Para karing daralan kasakitan, gamitan da sana ing karelang pamagdusa, anting pamikatagon ay bat king Diyos, ban sumisila at padalise king karelang biye, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, mikadake kesana, King bunga ning pamanisi at pamibayong biye. Para kaya katamongan makatipon keti, maging tune sana ing kaya katamong pamanisi, sasakop king sabla at malalam madrasnan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, mikadake kesana, King bunga ning pamanisi at pamibayong biye. Ngeni po adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, mikadake kesana, King bunga ning pamanisi at pamibayong biye. Oy paming at subanwa, ing pamagbalik milub, sumibol sana ibat king lugod mikeka, migit king nanuman uri ning pansariling kapakanan at takot. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen.
Manalangin tamo, kapatad, bainting, kakatamang dawon, matanggapi arapaning Diyos, igpang mayupaing totoo. Tanggapan saning kinuiting daon karinggamat mo, kingi kapurian po ni kaligaya ng lagyuna, kingi kasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Ginoo, mayaplak ka sana, kareting yayampang mikeka, bani kaming sablang manalangin para king pangapatawaran ning sablang pamikasalami, mabiyasa na kami man mamatawad karing kalupaming tao, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabiya kaya kayo, At keka ante mo rin, itasyo na ring puso yo. makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayo ing Diyos a Ginoo tamo. Iti karapat dapat ang pom matulid. Tunepin karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabos, inpurian ang pong pasalamatan daka, kapilan man ang pong nukarin man. O Ginoo banalaig pa, Diyos ang malugod ang pong maganaka, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Pablasang kanitang minyawad yang inuman, king Samaritana, kanita mo rin tenam na kaya, ing kalam ning kasalpantayanan, layo ning pepangay tuliran, kumaw, king pamanyal pantaya kaya, ban kaya mo rin milablab, ing apining dibinong lugod na. Ulinita makanyan mo naman, pasalamat kami keka, at kayagom ding anghel, babansag mi ing kayupayan mo at ngamingan pupuri. Ikapin ing banal o ikpa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinita ipanigapumi, itugtog mi ng espiritu mo, antimoing titi pangambun, kareting ayin mi, ban pabanalan nala, at para kaya kami, gawa na lang katawan, ampong daya, ning Ginoong Jesucristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinaw ning Biena, king pamaylasan pong kamatayana, kinuha ning tinape, pepasalamatan akat pinuri, piraso ning tinape, tinwang na iti karing disipulo na ngana, kuwanan niya iti, ikayo man, at mangan kayo kaniti. Uling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kaibat ning apunan kinwaning kalis, pasibayo pepasalamatan akat pinuri,
dinwang na iti karing disipulo na ngana, kuanan niya iti ikayuman at minom kayo kaniti. Uling iti yung kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ampon alananggang tipan, ang mibubu para ke kayo at para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti king pamigagana kayo kanako. Ipasiyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyangin ing gaganakan mi o mapamakalulungit pa, ing kamatayan ang poning pangasubli ng mebye, daraon mi kekaiting tinapen ing biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo king katawan ng pong daya ng Kristo, tipunan na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ikpa, ing banal akapulungan mo ang makalaganap king meto iyato, bamiganap yaking lugod, kambe ng Francisco ing papami, at i Florentino ing obispo mi, ipasiano ing obispo emeritumi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father John Paul at Father Mark Anthony, ding diakono, religyoso at religyosa, ding magpari at magmadre, at ding sablang susuyo king banal akapalungan mo. Kanakan mula naman ding kapatid mi aminuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye, king pakalulong mo, idala mula at ding sablang mayang nabye, ketang masalang arapan mo, pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat maggamit king biye alananga, ban kambening Juan a Virgen Maria induring Diyos, kambe ng San Jose ing esposo na, kambe na ring Nuan ang apostol, at ding sablang banal, ami biye kalugod-lugod keka, king kekaban ding panawon, apurian ang pong apaligayan da kasana king kapamilatanang Eso Kristong kekang anak. King kapamilatanang Kristo, kambenat kaya, ikpang mayupayang tutu, kagum ning banal Espiritu, manggaman king alanangga. Ngini manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod kingig pa, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo.
ikabos mo kami king sablang marok o ikpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panabun mi, banking kasaupaning pakalulu mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabyus kami ngalang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ng pong pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos ay pami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mula sana babalikdan ding kasalanan mi, no na ing pansinan mo ing kasalpantayanan ing banal akapulungan mo, layon meng pamayapan ng pong pisan metungan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyang pong mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo mantabi sana kapilan man kaya kayo. At keka ante mo rin. Iyang pangtayangining waganing kapayapan king metong at metong. Kapayapan po kaya kayungan. Nyo'y kordero ning Diyos, nyo'y milalako king kasalanan ning yatu, nuwan lading mayaws king apunana ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap keka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Ginoo, ngening birian mo kaming tinanggap kareting banal na sakramento at keti paman king yato. Kapalirian mo kaming tanggap king tinapining banwa. Mapakumbabaming ipanigapu keka king iting misteryong gimpanan mi. Apatutuanan mineman sana king pamibiyabiyami. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklo kayo po sagli para karening announcement. Mumuna pong dili, balang Domingo announce tayo ni Alcancia sa Quaresma. Teta pong may kapagsakripisyo na atinta mo pong sobri kareng makatulid karening pasguling pisamban. Tetang migsakripisyo at sininapyo, lekoyo para king kayong sarili, ila po ngening ipamiyeta mo. Kailangan magsakripisyo po itang sinakripisyo tamo, iya po'y ilimos tamo at panyaw kareng aliwang tao. Kadwa po Station of the Cross, all Fridays of Lent, 4:30 p.m. Mag-umpisa po yung Stations of the Cross, kay Batukia po ing Santa Misa. Katlo po retang mamanata o kaya magdarame, mi tipon-tipon la po keni king Pisamban Maragul king April 11, Biyernes Dolores, ban kanita makiabela king pamagistasyon, kay bat ning pamagistasyon to kiya po ing Santa Misa, kay bat bendisyonan la ring gamit da ring magdarami. Kay bat kumpisalang bayan schedules, so mamaliwaya po yung kumpisalang bayan. Yung kumpisalang bayan, Holy Monday, ing oras po 7:45 a.m. hanggang 8:45 a.m. Yung kumpisalang bayan, manunggal mo pong oras. Holy Monday, 7:45, abak, hanggang pong 8:45. Itang bengi, 6:45 p.m. hanggang 7:45 p.m. manunggal pong oras. Anyang milabas sa Domingo, sinabi ko po, kalupadareng potang papalawe tamo king doktor, makasulat lang tambing lagyo. Uli pong neng misan maninaya kami alang daratang sayang ing oras. Nyapin po ngeni palista kayo king opisina nung kayo mangumpisal kayo. Ala pong walk-in. So makanyan po yung gawan tamo, manunggal mo pong oras ing kumpisalang bayan, pero rin papangumpisal, ela bababang king apat apari. Panela pureta. Itang Holy Tuesday, April 15, abakya mo po in kumpisalang bayan, 6:45 p.m. hanggang pong 7:45 p.m. In Holy Tuesday, gatpanapon niya mo po, 6:45 p.m. hanggang 7:45 p.m. Itang abak Holy Tuesday at intamong pilgrimage King Apo Shrine. Ing vicary tamo po, Sacred Heart, mika pilgrimage siya, 12 parokya, mag-pilgrimage la po king Apo Shrine. So itang Holy Wednesday, abak kampong gatpanapon, ing pamangumpisal, kumpisalang bayan. Ulitan ko po, abak kampong bengi, manunggal mong oras nyapin po, palista kayo, alang walk-ins, po, papalista lang ini, ding mangumpisal ating kayo pong number. Bangkanita maayos ating oras po masasayang. Kalupadareng doktor, ngeni gangi kayo, magkonsulta kayo, uling nengmisan masakit tamo puso o kaya kaladwa. Nya palista kayo po So, inimo po kaibat, dagdagan po yung panalangin. Dagdaganing pamagsakripisyo tamo. Abayan tayong Ginoo, kingkayang kasakitan. At ninumaning makyabe, kingkayang kasakitan. Makapakyabe, kingkayang tagumpe.
Borita mo po yung tagumpi, pero yung tagumpi, magumpisa king kasakitan. Nongeta buring kasakitan, alapong tagumpi. Amen. Talakad tamo po para king final blessing. Ingino mantabiya kaya kayo, At kaya kang timurin. idukoy laring bontokyo at manigapuking bendisyonan ng Diyos, o ginu kambilan nalasana ring gamat mong wanan iting banal akapulungan ang manigapukekaw, malugod mula sanang padalisayan layon turwanan, banyening manakit lang karatunan ketiking die, mirasla karing maya pabagid natang, itiyadwan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Inginuman tabi kaya kayo, At kaya kang timurin. at bendisyonan na kayo ning malugod na Diyos at ning kaya kayong pamilya, ingig pa, inganak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daong ne, umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos.